Madamu Samia Suluhu Hassan wegukanye umwanya wo kuba yayobora Tanzania, akaba yegukanye uyu mwanya ku majwi yiwe 97 arenga ku ijana. Ubwo bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bagerageje kwigaragambya, abazwi nk'urubyiruko rwitwa Gen Z muri Tanzania. Uyu munsi rero ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11, Madamu Samia Suluhu Hassan yaje kuba yarahirira ku mugaragaro kuyobora Tanzania. Mu ijambo ryiwe ryari riteye ubwoba rikomeye cyane, yabanje n'ubundi kwiragiza Imana yivuga mu mazina ye ko njyewe Madamu Samia Suluhu Hassan, nkurikije uko amategeko abiteganya, ndahiriye kuzayobora Tanzania ntigamye ndetse n'umutima wanjye utuje. Gusa ibi ngibi byakomeje cyane kuba agaterera nzamba hagati y'urubyiruko rwo muri Tanzania. Benshi bari kuvuga ko Abanyakenya ndetse n'abandi baturage batuririye Tanzania binjiye mu gihugu bagatangira kwigaragambya, bamenye neza ko kuri televiziyo harimo haracaho amakuru avuga ko Madamu Samia Suluhu Hassan azarahirira ahantu mu gisirikare cyangwa se mu kigo cya gisirikare gikomeye cyane, ahantu hateganyijwe, bakavuga yuko aho hantu bagomba kuhamusanga bakaba bamubuza kuba yakwiyamamaza. Ibi rero byakomeje kuba byagorana cyane ubwo twagendaga tubona amavideo agiye atandukanye, aho imihanda yose yagendaga yuzuye amaraso, abantu bagerageza kwinjira mu kigo cya gisirikare kugira ngo bigaragambye baburizemo uku kurahira kwa perezida. Gusa abantu bapfuye ari benshi, nubwo hataratangazwa amazina cyangwa se imibare igaragaza abantu bapfuye. Byagaragaye yuko hapfuye abantu benshi, gusa abantu benshi batangaye cyane, bajya muri icyo gitangazamakuru cya Tanzania, televiziyo y'igihugu, bandika muri komenti bavuga ko kubera iki uyu Madamu Samia Suluhu Hassan watorewe kuzayobora Tanzania ku majwi 98 arenga ku ijana, yabashije kuba yajya kurahirira kuzayobora Tanzania mu kigo cya gisirikare, aho kuza imbere y'abaturage bamutoye. Batangira kwandika muri komenti bavuga ngo Madamu Samia Suluhu Hassan ugomba kuzayobora abo basirikare, natwe tuzishyiraho perezida uzayobora abaturage. Ibi rero byakomeje kuba byagorana, gusa abantu bose bagerageje kugenda kwigaragambya kuri icyo kigo cya gisirikare babashije kuba baraswa nk'uko amakuru ari kugenda asohoka muri Tanzania avuga. Gusa irahira ryagenze neza, aho n'ubundi abantu baje kwitabira irahira rya perezida Samia Suluhu Hassan baje, ariko bakaba baje bari bafite ubutumwa cyangwa se invitation, aho bari batumiye abaperezida bagiye batandukanye, ariko perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste niwe wabashije kuba yahagera, dore ko yaje kuba yavuga n'ijambo riremereye nawe ku gihugu cya Tanzania, aho yaturiye avuga ati nk'abarundi ndetse n'abanyatanzania twese turi mu byishimo kubera ko twishimiye itsinzi rya Madamu Samia Suluhu Hassan. Gusa Ndayishimiye Evariste yagomeje avuga ngo murabizi neza nk'abarundi ndetse n'abanyatanzania ni iby'agaciro kuba tubafite. Umubano wacu rero ni uwa kera, dore ko uyu mubano waje kuba watangirira mbere y'uko ibihugu byacu bibona ubwigenge. Perezida Uburundi yakomeje avuga ngo abarundi aho bari batewe ishema n'igihugu cyanyu, kandi nimuze kuba mwacika intege, mukomeze kuba mwakora ibikorwa by'iterambere. Abarundi natwe turi kumwe kandi turanihanganisha ibyabaye by'imyigaragambyo
mu gihugu cyanyu. Ndabizi neza ko abaturage mwese mukunda Tanzania ndetse n'abarundi twifatanyije nkanjye ubahagarariye twishimiye itsinzi rya Samia Suluhu Hassan. Ibi ngibi rero byaje kuba byagarukwaho na Madamu Samia Suluhu Hassan ari kugumya avuga abantu bakwiye kuba baza muri kino kirori cyo kurahirira kuzayobora Tanzania manda yiwe yose akayikora uko yabitegetswe cyangwa se biteganya n'itegeko nshinga. Gusa abangaba abantu bakomeje kwigaragambya yabageneye ubutumwa. Yavuze ati ari kwishongora, ijambo rikomeye cyane ryo kwishongora, avuga ati ndakeka ubu ngubu ningi perezida wa Tanzania. Iyi Leta Zunze Ubumwe za Tanzania ni igihugu ugomba kuba nayiyobora. Rero abantu barimo barigaragambya ndabamenyesha ko bitari buze kuba byabagwa neza, kubera yuko dutangiye kuba twabura abanyetanzania bamwe na bamwe. Ariko twagira ngo tumenyeshe abanyetanzania badushyigikiye, abantu bose baje kwigaragambya ntago ari abaturage ba Tanzania. Ibi bigumeje kubivuga maze ibitangazamakuru bigenda byandika ibintu bigiye bitandukanye. Mu Rwanda barandika, abanyamakuru bagiye batandukanye, yaba ibitangazamakuru byikorera ndetse n'ibya leta byagiye bigira ibintu byinshi bitangaza. Gusa abaturage n'ubu ngubu tuvugana baracyakora imyigaragambyo bavuga ngo agenda ayobora igisirikare, ntagumye kuza kuyobora abaturage kuko nta terambere twigeze tubona atugezaho. Ibi rero byakomeje kuba agatereranzamba kubera yuko muri kano kanya abaperezida bagiye batandukanye bo muri Afurika ntago bigize bahabwa ubutumire, nta nubwo bigize bagaragaza ko bashyigikiye bino bintu. Hari ibihugu byagiye byicecekera, gusa nka perezida wa Uganda ndetse na Kenya bagiye bohereza abantu bahagarariye perezida. Ibi byari byiza cyane rero kubera yuko n'ubundi iyo perezida atahageze akohereza intumwa, baba bigaragara yuko perezida yahageze ntago bamufata nk'ahadahari. Aya makuru rero ni amakuru ari kujya hanze, aho mu kanya gatoya nyine Madamu Samia Suluhu Hassan yemejwe kuba yayobora Tanzania. Aka kanya rero niba uri guteza amatwi aya makuru yacu, turagira ngo tugusabe ukore subscribe aho hasi kugira ngo turebe niba